Students and Youth Council atumpen HSLC lapen HS satlang kiu na tumapan karchu. ME Royal India Out 2018 anong ekilongdun sang pirina teron pirapen asupi sami sermalin kramsa piapan tumpreng along karchu. Business Association of Hamren, Rural Area Development Society NGO lapen KSC chilang pet pen Hamren lang karom arelong Johnsbury Chok alang okasuk kilo. Kardom non biotang ton pen archik tha. Students and Youth Council atupen wo signified chok arni longni adiamalong HSLC lapen HSSLC sarlang kiundona tumapan karcho asai kedeng. SYC Nilip Council pen mai pusujit timong cepatir PC Chokiola Higher Secondary School along satlang kiun bangner kep sose Charlie Au Sumara tumapan Archopon alhui aman pen HSTC kongchun bang laichon Ingleng SYC kongchun bang Sardan Rongpi SYC Dehin Rembang Longsar Phangcho KSC kongchun bang Thompson Rongpi SYC Bokojan District Committee amai puraju Ingleng Chokiola Higher Secondary School Managing Committee amai pu Daniel Milik Headmaster pen than bang atum chetongdun halapu Upper Diopani along the SYC Bogochan District Council Amaipu Waisong Terang Pen Cepatirpi Ponsi Longhon Kidu LP School along HSLC lapen HS Satlang along Kiun Dun Natumapan Tomkep Sosi Charlie Aus Sumara Tumapan Archopon Labangso Karchopon Amai long Alui Aman pen HSTC Bogochan District Committee Achunbang Amlong Ingti SYC Amaipu Harlong Bi Kathar SYC Dun Maipu Mira BP SYC Rap Chunbang Jirjar Kathar pen Chenglok Penaan ke Thegiding Atum Chetong Dun MHN pen kepadupon Royal India 2018 na bah arju kimika chipati along kidamtang aruni phain kora sirkep ani Gurgaon Sector 29 Royal Kingdom Dreams New Delhi along kepadupon hood West Karbi Anglong Tengkralang so arong Amikar Sar Mukim Kramsa Chor Sangpirina Teronpi Mrs Royal India 2018 second runners up anong e chipalong dun si Karbi Anglong lapen Karbi Khepan nong mewan pilo Lapen alang lisupi Sami Sermalin Kramsapi Lethota Labangso RJ Kimi Kachipate along Miss Royal India Teens Mati second runners up anong e chipalong dun tusi pisoso bang hinipen ajo Karbianglong lapen West Karbianglong aradapan nong mewanlo alang litumapan wo signify shock siarni tumpreng along Trinity Hills NGO Karsa lapen penan self help group atum chepengsi alir along pen kaktum karni padusi karchwa sai padopon আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত খুশি আছো মনৰ পৰা যে মই ভাবাই নাছিলো যে মই ইমান কৰিব পাৰো বুলি কিন্তু মই ভিতৰে মই নিজে বহুত এটা বিশ্বাস কৰিছিলো মোৰ নিজৰ কাৰণে বহুত এটা বিশ্বাসৰ লগত আগত বাঢ়ি গৈছো তাৰপিছত সেইটো বিনিময় মই আজি সাকসেস হৈ দেখাইছো টপ ফাইনেলিষ্ট আপোনাৰ লগত আপোনাৰ কন্যা আছে তাইও সফল হৈছে একেলগতে সমানে তাই আসলে 3 ক্যাটাগরি আর আমি আসলে রেগুলার ক্যাটাগরি তাইও সফল হল একে হেৰিত বাস বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ আউট কি আছিল ইয়াৰ আগতে মই জব কৰি আছিলো আৰু হাউসৱাইফ ল'ৰা-ছোৱালী লৈ পেলাই স্কুল আনা নিয়া কৰিছিল এক সময়ত আৰু জবও কৰি আছিলো আপোনাৰ সফলতাৰ আঁৰত কি सबसे पहले तो मैम अच्छा मेमर थ्रू दिए मैं माने আজি ইমানখিনি সফল কৰিব পাৰিলো মেম যদি সাপোর্ট নকৰিলে মই আজি ইয়ালৈকে নাহিলো হয় সাগে তো এবছৰ আগৰ পৰা ধৰি মেমে মোৰ লগত ফেসবুকৰ থ্ৰু দি জড়িত হৈ আছিল আৰু মেমে সফল হলা মানে মন কে লাগিছে মানে মন খুশ হৈ আছে এতিয়া কিয়কি মই কাৰণে মই আজি ইয়াত খাৰা হৈছো জিকি পেলাই আহিছো কাৰ্বিআংলত সেইকাৰণে মই বহুত খুশ হৈছো আপুনি অসমীয়া ক'বনে নমস্কাৰ কাৰ্বিআংলংবাসী ৰাইজ মই বিশেষ আৰ্ট ইউনিভাৰ্ছ কিৰণ বড়ো আৰু মোৰ প্ৰধান আগতে মই এগৰাকী সোশ্যাল ওয়ার্কাৰ আছিলোঁ গতিকে মই এই সোশ্যাল মানে সমাজৰ সেৱা কৰোঁতে মই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি আছিলোঁ মই 93 ইয়াতে আমাৰ আমট্ৰেইন বুলি জেগা এটা আছিল ন তাতেও আছিলোঁ বৈঠালাংছত আছিলোঁ চ' এনেকৈ ঘূৰোঁতে মানে মই নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত মই 2016ত মই যেতিয়া মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰৰ মানে মই
আহ্বান মানে নিমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ তেতিয়া মই 2017ত মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ হিচাপে মই জয় লাভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ'লোঁ মিছেছ ৱেষ্ট এছিয়া আৰ্ট হিচাপে লাছ ভেগাছ আমেৰিকা তাৰপিছত মই গ'লোঁ আপোনাৰ আফ্ৰিকাৰ ডাৰবানত আৰু মিছেছ ইউনিভাৰ্ছ তাত মই মিছেছ আৰ্ট ইউনিভাৰ্ছ হিচাপে মই ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মই মিছেছ ইউনিভাৰ্ছ এক্সক্লুচিভ হিচাপে মই স্থান লাভ কৰিছোঁ আৰু লগতে মই তাৰ পৰা অহাৰ কিছুদিন পিছতেই ছেপ্টেম্বৰৰ 12 তাৰিখে মই ইলাইট গ্ল'বেল আৰ্থৰ মানে আমেৰিকাৰ এটা অনুষ্ঠানে মোক ইণ্ডিয়াৰ এম্বেচেডৰ পাতিলে আৰু সেই সুযোগতে মই মানে মোৰ যিবিলাক নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ যেনে কাৰ্বি আংলং হওক BTAD হওক হাফলঙৰ হেৰিত হওক বহুত টেলেণ্ট আছে আৰু সেই টেলেণ্টখিনিক উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে মই ইফালৰ পৰা সিফালে যাওঁতে মই লাষ্ট টাইম মই হাফলঙৰ পৰা এগৰাকীক উইন কৰালোঁ উইন মানে তাই এনেই নৰ্থ ইষ্ট হিচাপে হেৰি কৰিলে তাৰপিছত মই BTADৰ পৰা কেইগৰাকীমানক non awia kai hud langroi langjeng along okapha ing arpik tanglo atheke munit monora phaina ke chan lape ningkan kangthem ta langroi long okkiria bang ki ong pika joksi lapuson chemanlo anparda langroi long kapre adwai ki chorthap ajok lapen okkipatia port chida hutsi hidupen okkipatia jok karbiang long alang rohai hu along lang okaphai nang jumbom tanglo langroi long lang okki nepik lo potsi langroi long okke pachana sai bang pothot claim thu nang popura wo signify for arni hamren langkar om aralong business association of hamren rural area development society NGO lapen KSA hamren head branch tumchelang pet pen jonsuri trok alang ok asomar kijok padopon business association of hamren BD sar Paul ingti pen japonsi mai phulong kiram terang jaisi ingti mai rural area development society NGO prasanto ingti mai KSA hamren head branch lapen ongdung asongjatum chitongdun langroi langjeng long aning kanwang ok ki prosai ki panglum tet ajoini ki ongdung alang roi ke langa ok lang tung ong ta awedat anlo lasip non pen langroi langjeng along ok aso ki lo sai pangcheng ponsi karbiara ratum sitami langroi langjeng along pothot ok ki padu thujia phan apor pen apor hut lang ok ki lo sai dengponang jipusi business association of hamren abidi sar pol independent job pherang kyatum angno ningchi hamren divisional fishery officer chatrapator pensitami lang ok ki pati lapen aso kewang apor chida hut hiru pen ok ki projoni lang ok aphai nang ki jup i ke thedung lata ison lo puta pherang kyatum angno ningchi long kilo asai ke den kopi akamat hala pen kopi akajisik pen sila so alang ok kilo iglo Karbiatum hakupen ta okipru culture do laso yutang yubat lake hakupen bang lo setame non tirthe ka chila rahut la bangke okipru dema bangke ok asole lo le pulate langroi langjeng along ok abedat lo lapen kumthi chehe katu ko beta lang along ke do ana bangke abethai lo lasi pinida business association of hamren Karbi student association rats NGO lagatu ko benili tum kelang pesi Karbiang long adang ok kipro dema bangke ok aso lonangi puse nilitu mathasi pini ladak whole environment day along that nilitu langkar om aroy long ok aso keloya phansi nilitu chisik konlo ladak la sopen amat se Karbiang long adang stame leisia tomon kapeyapi ok kipro dema bangke langroi langjeng kache juar kache rai pen ok aso kelo lapen ok aso kerai langroi kache rai lapen anso se langlong oka padopen mo pian ke isi kereng abal sai same penang anatum long ji langroi long yong si ok do ulo pulote raso kamat hapen si nilitum langalong ok lu iglo langroi long Pirthe botor bukanarani mate world environment day arni long pen pachi tondun pen nang litum nang karjua lamthi nile the theni ningji ponji bangla poilo nona po lan si ke dorkar lo pirthe long munit jong si kereng bom nangji pulote pirthe long ke do thengpi thengphang pen chenglok akaprek ajontu januar api ta kereng ni kenang so lasi laso long
langa okta la song bong pen eson lo la si nona poryo si litum langdam bulote lang roi lang jeng along an pusita me ilitum along aprang prang ke thek dam long langa ok ajat do sita hal hai langa ok non kivir dam mate ki combo ma son si thek kon lo la si la so langa ok jong si kan bom di pulote ilitum pinang anakam mate pinang anasai ke deng kon ye kinang sodu la si la song bong kivir pona long ke thek dam long bang la hello ili muni tum exploitation mate la langa ok kachuri over exploitation kinangji kon ma la pen abisi kiri kampar klem pon dera joni masi langa ok aphai no ki kom thek long bom no la si la so langa ok aphai jong si peong ji pulo de pini wall environment there ni nili rada phan kachuni ngi ning hang la pehlo la si lang a ok non apor mate breeding mate asu ke wang apor lo la sila ok asu ke wang apor bang elitum ajutang along do ok kipru la ok kipru pen ok asu ke wang apor cheton chit la so join ni ta isi elitum pudame je lang ok aphai ki kom i la ta isia lam thelo la si non e phrang pen an bang ke la lang ok kipru putame elitum ajutang along se symbolic unclaim chormat kadu ka we la so a protection dia pan mate la so lang ok phai ka pichan ye pan la so bidi ke claim pon bang si meji bon la si la non apor isi apor do non barla apor mate june july may june july la so che kluang bong ke natural water budi long pen bang ke brooder fish mate ok aso ka pe ati ka pati je ok tum phan kinep bang ke sarkar hin patame ban do lage la si sarkari hin penda jong si mani la son natural water budi long mate lang roi lang jeng along jong si mani son kinep do plote le tum arona hin pende lang dam ke melang phan kinep kang nang anji sida ke klem bonang gian system sita do la si la song bong pusame la panilum kinep kang nang chiklem klepen ilitumang bong la son bidi sore ka chipi mate awareness la hi chipi penle la so awareness ke chiwan bang si do Namalam sopor pandina parman biota mang tamanik sina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajang tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihan amo phipathot biar talong bangtholo Karbi Anglong Autonomous Council Akimi Secretariat Auditorium Hall along Dibrugarh University Lapen Assam University Difu Campus along Karbi Language Certificate Course Kitab Kangpuja Biota Karjulong Pen West Karbi Anglong Rangsna English ME School Karbi Alam Thanbang Long Ki Hansia Mithang Cycle Chihum Joksi Bosik Trok Arni Adap Kebapor Difference Pialong Nang Pale
alangli wosik pho arni hempen nang kibar athan bang wosik trok arni adap kep aporsi council along kitab kangpu amailong lam arjudun lo alangli cycle pen difu ke bang athan bang mailong aluhia tum ke jai alam the arju edapi kat news angno kopi lo kaning rite kang lang iktha लिमेन के श्रीलंकी हंसे पुहलो लापेन नीली के द्वादिम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग बोर्डोंका दोंका मुकामबेंसी नीली वांगलो दागा पतुमी ओसिका चिकलो नि 5445 by 45 ट्रक पे नंबर से नीली वांग बोमसी अला नि 54 आजुआंस तमी नीली वांग बोमसी पिनी ओसिक ni pai trogarni difu rong sopi made karbiang lorong sopi along nili por pai kep ada apor anili nang hongrilo jasmet pet nili la hai alam ka chithan lo apor da kat news channel fancy akero bipar pik lo ne pan la interview aporna nangi pia pot ka chinki ka chithan apor nangi pipot jasmet pet kat news atuman society thi pading na jasmet pet nili hemben wanglo Karbi Language Teacher Association ke jatum my full up in Kongchun bangatum nilifan birta ke thanap teng pen je ke nifai trogarni Karbi Anglong Autonomous Council along hada introductions of language course in Dibrugarh University lapen Assam University difu campus long lakadu ka velam hadak meeting do chitong lunangji pupen sinili wanglo je Karbi Anglong along atokano seta karjulong le pinlang Jasmet Pet Society for Promotions of Karbi Language pu asongatum ke japon penajok Jasmet Pet Karbi alam sitami angsong akang tu yang deng ka Charlie an Himia University atum Karbi alam ka Charlie Ponjafan certificate course kapacharli our side people lo labang Jasmet Pet nili ke Karbi Language Teacher Association along akong chun bang tagali la pena mai phu takli puthe nili ke executive members chot bons tami nili ki pudam je alam thelen lo Jasmet Pet Karbi Anglong Autonomous Council along labang sa mailong nang kachitong dun pena jok nili ningdu galam Jasmet Pet Karbi Anglong Autonomous Council of nili klar dak pen thaning tung je ke damtang 2007 aning kan Karbi Anglong Autonomous Council pen education EM in church bidasing rong pi kido kachapa em kupona hutsi Karbi language teacher along all Karbi Anglong 269 ME school along Karbi language teacher appoint lo lapen data fee 2008 aning put thought council pen order klang to see all recognized ME school on stame KLT appointment ko council pen taklang lo lapen ajoksi non ke ongdung tanglo Karbi language teacher phai more than 400 sitapini nilitum ke long anong nam ningduk me ningoi me lapen chiru me an sidolo pini council atum lasi chuning rilo Karbi Anglong Autonomous Council CM sar to liram rong hangfan nangli fan choro piglo Karbi Anglong atokano nangli na hokle dam stami nangli fan ke inut richo son si hokle nangli arna mason si pini nangli fan nang hoklo lasi pini Jasmet Pet Karbi Anglong nichi Karbi Anglong tame nihang Karbi Anglong tame Karbi Anglong long kaduk kawe mi school along ke than Karbi language teacher tum as kaning rias se alam litum kaning rias se nang liar jutha nang kilometer nilitum fan ing jin sotha nang ing honta jate jan nitum la suriner kep lotang ti nitum arni sipen pharul hinira trok atangka nitum longlo sidami nitum payment of procedure ke chok chepen ajok la chiklo yon kilong vet nang ya postami chiklo yon ta long vet vesi achiklo par dep sidami nitum dharma chilong lele sikong apotsi chuning rilo thanbang school long loke than nam jia phan som thoma chok nang ji Jasmet Pet kichu ki jonason hem do nang ji pi kachipin denga pan piri do nang lapen hem rito do nang bons tame pini ki ong du Karbi language teacher atum ki contractors ki claim a teachers atum me thanga kamin tawe bons tame a hok pe Karbi language teacher ki claim atum ke pini a program such fancy alang tumi school dam se piso aso a hemari chu bochenang lo
kuanar ni ki ding si la pusona Karbi language teacher tu wan chi song unji ma chupaning ding ni ma arni si ke la puson sa me thang si tame kachuba thije tawar chi ri rong ji la sing hon nili tum phan ning hon tha Karbi language teacher atuma dor mahas tame mate abainong tame kapaba je fanil tum chuning par piglo Karbi Anglong a thare mate Harukhat Okkereng Jong Harterang Aromamika Rajan Terang Supo Sarmen Terang Guwahati Saru Hajai Stadium along Igora Troxy Angdeng Assam State Swimming Championship along Langvek Dunsi Hini Angdeng Anong ni Chipalong Dun Pusi Card News along Birtanang Pali Karbi Anglong a thare mate Harukhat Okkereng Jong Harterang Aromamika Rajan Terang Asupo Sarmen Terang Guwahati Saru Hajai Stadium along Igora Troxy Angdeng Assam State Swimming Championship along Langvek Dunsi Hini Angdeng Anong ik Chipalong Dun Pusi Card News along Birtanang Pali Birta bang kilapan sekang ton poniklong dumi thakme Kardom